disappointment after disappointment, disappointment after disappointment, disappointment after disappointment. So everyone, but you are explaining. Impilo yako yonakala mu 2009. Impilo yako bonakala. Ever since then, wakulinto esisizungu kuwe. Endaweni yokuba mawube phakathi kwabantu ingasuke wedwa, ingasukuhlale wedwa, ngokuvukelwa ngumsindo ongamaziyo ukuthatha uyangunyama. Angiva mkhazi kunjalo uthi uNkulunkulu umephinde ethetha ebhekisa kuwe ukuba kanye thatha phakathi okufa phakathi kwekhaya kusubathileyo njena ungamambomu kuyabamba apha ukhona izinto ezashiyayo ngokungaphambili okuntamkhulu into ezimaterial ezashiyekayo but also ayisavani emndenini nje ngenxa yezinto ezilifa. Uthi uNkulunkulu umethele kube ezindlebeni wenze ukuthi kuvalekile akuvalekanga ngamashane kuvalwe ngamabomu ngoba ezindlebeni manje hamba ukhona isihlobo sakho okukhula naso eligama lingu-Alex lizobuya likhangele kukhona i-business opportunity azokufaka kuyo u-Alex uzokufuna akufumane ngoba empilweni yakho ukusukela into yokuqala business but awunanto yokuqala kodwa uYehova madukhululele umuntu okwaziyo azokonyula uthi uNkulunkulu madukhululele umuntu okwaziyo azokuvulela